Kublai ye pi paro ke Parish Rangblang. Kalapriang buram ye I Reverend Father Edmund Lakra. Haka arkundaitur jelu arajar arpulai. But mentegesngi kan ruturik naitung. Lakra installation ye I kumunong sharai bapura. They lingdok saat I most Reverend Wilbert Mawin, Bishop John Kanongstoin Diocese. Lasdang ye gariti penkupbor anda kamas bukut. Berharin ke homily lapan kubor I Father Edmund Lakra. Hakaba I Father Jeffrey Kakongo. Ila pule ya kashiti tungkam nong shirai katkum ka ain jangga palang Katolik bukut. Harin kene parish priest ila dem khose wa khamat kaduan banduai ka credo ka jingpla ka jinget chung apostle ban pen pau bo dei nong duai nong pirat nong knya ai ngu yo blei na ka banta ki pa jungu nang tau la ya se ka senduk jingpla banduai jajar ban pen I bahaga de jaka ka bakantang un sapendap ya ka sakramen jingpla pop nang ta iling do san Ilay lami I siya ka ambo, panpan I bahaga de jaka, unsay ka yala panpan koy yagibriw paro. Bat kat du kat wai ka jing soy ka dokumen ringkat kinong suki, panpan I ba ila shimti pura, kumunong syarai panpan yat yaka, katkum kamon uji sukures, ubala ay lingba kabalang. Tongin ya sakhi ba dwai gerpang nagabanta jong I haga negesngi. Namari longi atiari bered jong ublay. Bat ban sam ya ka jing ai jong ublay daga jing snauret. Hagdahi gaski, Jisu lami aye basham so keduriyo. Magbadba o layagum sa kamjum. Ado bahumban se makiyo kali basham anta. Badba wajek men keduriyo. Tiulang kaya ki bon ki lagi parshi wong. Unang ber la len ber. Makat bau nang ber. Kato ka egi sembai la ha padu kunti. But isem kila wan, but kila ko lagi. Kiwai pat sembai kila ha padu mam. Ang bakim yo si bon ke kendo. But si sendang kila sedang ban sepen. Namar bakim yo ke kendo keciliu. Nrai bagasi kala yek kila syakam. But namar bakim siya masuk ke keciliu. Kila yak ke kongno. Kiwai pat sembai kila ha dan kisah. Bagi syarah kila san, kila kejam lagi. Kiwai pat sembai kila ha do bapa. Bagi kila seiso, don kiba seiso, shis pasha, don kiba sei driu pomsha, don kiba sei lai pomsha. Uta wadon skor ban singap, do unsha skor. Diksemran kila wan kila kiliu. Balai me berlagi lagi parsi. Buat berjubah lagi. Apabila ai berjit kecing maya sampai hima kebenaran. Itu bahwa dari John ke Parish kepala penkamti hati. Kita kepala penkamti hau Parish. Jadi kami Malaysia nabi kebasan kecil penyan John ke
Mali Gidon, Pabapun, Balajar Pateng ng Petrus, Gidon, Kibishop, Kikardinal, Ibatham ako, yang Pabapun, Gidon, sa Kilendok, Ibatham ako, John Bishop, kung di Parish Place Pantry, ha, ka-Parish, ka-Diocese. Kay ka-Diocese today, kaway territory, mag-ong ka-Jindon, John Katong Katay, kung katang kawatunyan, kung kaangkalan, iba't truth, yang ka-area, yang dijemput pat, ba ya kata maganda nabaton ng pre, batanta, lang bu, raseng, lang penong, kung ka-Diocese. Kaya po, kung ka-Diocese, don pre, non pre, John Diocese, Bishop Batkulia, but the non-subject. Ini tidak berartinya Diocese. But baru kibadan ako Parish, kibadan ako Diocese, kibadan berapa apa John John Bishop